Sambo le le tutoto. Sambo. Whawhtai. O le Fiona le Malu, Celestina, Uleana, Menireti, o le wharurunga, whaatonga, whaapungatuke mo nai nuia o Samoa. O le Fiona, wa tau rei silipa, o le kule, o le whaletupe o le atinae o Samoa. O le Fiona, sautia mai masa titi mai ati tio, o le wharurunga, whaatonga o whale a Samoa. O le Fiona ta se whai Niu Filipo, o le wharurunga o company wa a Samoa. A Fiona. O le Fiona tu e Filolo, Alexander John Stanley, o le Komisina o le Ofisa o Whainga Parota Samoa. Na Fiona tu i Tonga, Christina Angela Teo Whaitele, o le Tausi Maraina Samoa. Na Fiona tu i Fuisaa, Pantila Musa, o le Pulisini o le Universitea o Ao Samoa. A Fiona. Samoa.
ya le paio le sauninga se mai se patitele Partetele la sunga teta la sawina la sunga lotu batai mo fa mianga fa nana mo fa bungo mtana bena fa la tona na lo ua fa tatoni ua maunga ma toto tele le motune wa le fio la fiona la mano malo ma siofo la fiona ile suyo fono sotofia
lau whionga e le sili pāpia, Minista Kabineta, Minista Onanga. Whionga le whunwhitarai ni sui na maru o le whunga o au whatu ka whunga. Ia na maru wali i na mai tai o whansinonga. Members of the Diplomatic Corps, whaurunga o tāna wena wharatonga. Ai ala pa ia o sitāwanga o tāna pei, ka pere pa ia o le tunuku mai o na atu lunga se ia o atu o na whatu tuloto. O tātou poto, o mawina nei sāwina aroa ia wharamaro. Nō le whatau toina o whaurunga o tāna wena, a whalaku tonga maro ua tofu nei. O upu o le tunuku, pare la e ai tai au whapeu nei, whiwhino taitai o aina mawhianga. E sama se mano, ma whiri i tai se apa. E sairi i tai, ma sue i whaipa o le tua pao, a e siri o na palafu i le tua. E whaairoa mai lonu whingana. A whai i whingina. O na sama lea, whanamuia, e langa le tanga rai na sufi le whaada e au. I le mau tau api, ia tautua nare aina, ia malu wana pesina, ia tu maua lunga le fuana, ia lau tua i le lofa, ma ia lotu te tepe i kori. O te tono whapenare ananga le mitai au, i le mamalu o le sena, o whaurunga i le whatautou i nei. O te whaftai na whamaro atu, i whaurunga o pare mai tau ale tuwhinga o ofisisiri o tuena. Whawhitai ro o tō naunau, e si o tō ka ao, e tau tua i le tunu e tuwhinga o tō unia nei. O leo sirisira o mori mawina e le pai o le nei sa mina a o tau tonga i rungo le tua. A wā le tau tua e maro, masi o tātou o tū. O te tonu, o tele ro tū si la fia i ngā pene whai maro. I ofisa na mtataro o tō whafoe, o kuna ua iai. Ua maua foe no o tō mai masani, ma le toa, e whatino ai ki te uma, e tusa maalo o tū ka whono mo whini whawai a tātou maro. O te tāre foe, o tō tāpena, malawa tā oso, o tō whina ua warawina i nei tō. Pe tai o le whamanatu, ia tō nā le tātou o waunanga, ma le tautua mo le tunu, ia manu, ia mapo. O le tātou anava le nā, ma le tātou whaipa, e ma manu whatasi, ina ia manuia sa moa mo le tunu. O whea e whotua i mani, maafua, e amatomea tātou e taitai. E maurunga i ata o manu kāpaneta, ro o tō sau, e ala i le whātua i whanu whawai. Ai maise le whātinuino ngā wenga a tātou mālo. O le tua lai, aua e tuua le whātua, ma le una ia o whātinonga uma o whātulanga mo le manuia la tōru si tātou le tua. Ia mai ngā whoika o tō sitisila, aura uma e atini mati ai le tātou ngā wenga. Ai mai se le whafoina le lei o le awhai ngā wenga, e ala i pūlenga le lei. E whapefo i le tausia ma le una ia o le tautua matalera, tautua upu, ma ia tausafi. Ua whenga i nei le laulangi ma i tau ngauno o sunu o tātou. O taua ma whakairai ina whamai. Ma le tau whaasoso ina o le tamaa ina, ato aina, le maua pēr o tā mafi. Mō se atu ngai titia pei o Samoa. E whata ua le fuafua le rei o le tātou tamaa aina.
ia puti na ia tātou wala manuia, ma ia tātou soifua maolo, e tusa manfua e tua o tātou maolo. A whai e luta le tai maani whasuru to e lalu i tai e maani. O la o stalo, aua ni te whea e mai, pe ngapa le taura o le te te. O lui tauna o le maani. Awa e yaso e langi le rei ai. E iei fo yaso e te iwi ai me lolo wa. O i tu aso ma ale ia. O ngā rena whataita. E tai, o le whamaris i au, a le whiunga i le tō. Na tu e tu ua, e tu lafua ina i tātou. A wā o tātou manu mā roa i ai, i neina ina. O no ia ua a rofu mai i ai tātou. Ma o lea lea, ia whalotutirina o tō mai i whamumue i atua, ona manuia lea o tō whaipa a wāre a waunanga i Samoa. O le mātou tatalo, ia sanga iane ai o mani, sanga tui atu le mau e tiri, o le poto, an whaarotauta e tautu aiso tātou tunu. Ia tuku tele lo tō mai le ngā, i le whiau, Unga, ma ia lotu te temi le. O whaamamia le tua i lo tōtu mai mai e te tainta ngā uena, whaarapu tonga le mātou, ua tōwhia i ai. I take this opportunity to congratulate new Chief Executive Officers of government ministries and corporations who have taken their oaths this morning. The opportunity to serve your country through CEO positions is indeed a milestone accomplishment for your careers as public servants. This is a proud moment for your families and villages and for all of us. Your oaths this morning attest to the essence of your service to our country, its ethics and values, and the need for God's divine guidance and counsel in the performance of your duties. Let that be at the forefront of your leadership as CEOs. Our vision is to work collectively. Tanto te mafa fena famia fo le fiona te tai le malo fai le mo tanto e no ia la tu no foi no ia pe io sa mo ta poi mai il fa fo mai il no mala fana mese ia so se vai no langi malo e ni a saudi ia tanto sta pe no in ia sa mo no fai le nganga o fa lolo ia e Ola dia o iei te mufutana maamala ia ngā o sui fumaro ia o tua ia maua tala fo ia noa ia tala mai ia ao ainga ia e whaula na i tātou whaurunga ai se tala mo mai ao se koeata ia ma whatarofa i ao maro o tu te mea o leo amata tu te whi ia o kuela tātou wati a mano hoi e tunu mai ia e whawhi ia e tō e whawalo e wia e yasu